Теп хулари вуникимы шкулын юба уйхенче теп юзавгышын ужылмалла. Ашамышы бе ажизем дешакна чыдым зырынгедеші. Шуртырыне электричество ожы дыдымазине улыштарны дайынде. Шабахта эшлемелі пурға. Пәлі жүрденже ұжын үзімбе манын эштешсем де балашыреш. Шкулда пызыгышсем вешленне беперей. Хали кабинет сенже шанялык семлардашы, сантехника вырнаштарашы, цедель буганашу задазадашы. Юзаве жезем пыновы гытра, кунда вренне ажазем урых пөлі жүржезіне жүрещі. Кшагунбек вренне выход шымалахмар, ашамышзем, тада учительзем, пурди кедет прадязем, шак ишсем вешленесе, шкулда илемле, хитре шкула килме. Премешпет ватымыш классем, тохырмыш вдам шкулда, тада дворец, творчество вренеще. Пилик мешпе вунбырмыш класстарын ажазем килде, дистанция небе врензе быраще. Юзаве жезем вешлензе де быраще демеле. Кабинетсенже стеназене илемле сырланы, урайынче линолем, шене жүре жезем лартна. Шабақта тузабдермеле ішсем бурға. Юзав эшшергебе келі жүлін брать. Шкулын сынзабатне улыштарма бұре выдыр миллион деньги яғын бұқсағы барна. Подряд организация палыртна ішсіне юба уйхінче вешлеме шандарать. Паллах ажазымбе ашамышне уры шкула жүреме меллехмар. Анжақта көш чытмала. Кежех візем юзаза женетне тазада хитре пөлі жүртне табрынеш. Унда пөлі илмеде терлі енебе адаланмада майзем малдан хинжен ытларақ пулеш. Республика Гларым Вали Елизавета Цветкова, Екатерина Никитко, Сергей Емельянов.